Nazaretha bani munye nizothandwa nguJehova Nazaretha bani munye nizothandwa nguJehova ngingadlale Phakamana kwekhathi inkosi enkulu yakithi ebuhleni noma Nazaretha unyazizwe lo guqe lapha uJabulani owakwaKhumalo Sibongo dabuke mnambithi ke bancwele la ngiqhamuka khona kodwa ke ngokuhlala ngilapha eNanda ngaphansi kommuzi wakwaBhekuzulu ayibonge inkosi ngisekhaya ke mangilapha ngcwela ayibonge inkosi ngithe nje mangihlezi lapha phansi ngezwe ngifikela zinyembezi bangcwele ngoba ngigcina ukuguqa lapha kwakukhona intombi engizalayo ayibonge inkosi Nazaretha siseyinsukwini lapha khona noma ngithi sisenyangeni lapha khona sikhumbula inkosi yokuqala ubaba mkhulu ubombela isitimela samampondo ayibonge inkosi mama Nazaretha ngenye imini ixoxola nje intokazi endala ikhona lapha ebuhleni ngakukhombisa umfisa ukuyibona kubalekile ukuthi masikhuluma kulezi insuku sikhulume ngendaba enomfakazi ngoba mawuphuma usiyayobuza imibuzo kuthiwa ithatha le ndaba oyikhulumayo ngenye imini izinsizwe ezinhle nani izintombi ezinhle zakuleli bandla kwake kwafika inkosikazi ihamba nomndeni wayo phambi kwenkosi yasekuphakameni obaba mkhulu uma befika phambi kababa mkhulu umama ubika usizo lakhe
uthi lo mama wayenosizi lokuthi njalo amaNazaretha bonke uma bethi bayalala ebusuku uthi kwakuvele ngene intuthu endlini zonke ingene ngomnyango ingene ngamawindi kucaca ukuthi abavula iminyango baphumele phandle ngoba abakwazi ukuhlala endlini ngenxa lentuthu esivimbanise ngayo endlini. Kuthiwa yenzeka lento baze bafika phambi kwenkosi yaseKuphakameni. Mabefika phambi kwenkosi yaseKuphakameni umama usethula usizi lwakhe uthi cha Nkosi yamakhosi nginenkinga. Uthi njalo masilela uthi kuvele kuvimbanisa intuthu uthi inkinga ivimbanisa kuzona zonke izindlu ayivimbanisa endlini yami kuphela. Wabe sephenduka ubaba omkhulu ebuka indodana yokuqala. Wathi washonaphi ubaba wakho namfana? Waziyazi lo mfana ngoba ngazi ukuthi uzothina. Kuthiwa wayesebuza kwesibili wathi ngibuza ubaba wakho. Uthi kwase kuphendula umama wathi hayi baba uthule nje ngoba ngazi ukuthi uzothini noba nami angimazi baba ngamgcina emsebenzini. Uqala kwawumunye umsebenzi wakhona kwakuyimayina ayibonga inkosi. Isiyathula indlondlo yomusa kuthiwa yayisibuya yayisithi hayi uyabona njengoba nibona lentuthu ingene endlini zena ngiyona intuthu. Uthi kodwa umphefumulo wababa wenu uthi ubaba wenu mhla ebuya emsebenzini akafika ngekhaya uthi wahlangabezana nengozi enkulu la ashela khona emotweni waphelela phakathi. Uthi njengoba ubona lentuthu ivimbanisa endlini uthi akuyona intuthu uthi kodwa umphefumulo wakhe awukutholile ukuphumula. Uthi basebedideka bengazi ukuthi bazothini uthi wasethi khululekani ngoba senifike kuthina boshembe wathi ngizonifunela umphefumulo kababa wenu nginibusele wona. Kuthiwa yabe isithula into yasezulwini yaqhubeka nomsebenzi yabe isikhipha iduku ephoketheni yayisiqaqa. Ngihlushwa ukuthi iduku alikho eduze kwami. Yabe isiqaqa yayisiphephetha ngaliduku yaqhubeka yakhuluma nabanye abantu yayisibiza umama yathi wozala wena mama nendodana yakho. Wayesefika umama nendodana yakhe uthi lo uNkulunkulu wayeselibopha lelifindo wathi lalela wena mfana thatha lo duku liphathe kahle. Uthi nyothi nifike ekhaya uthi lo rawonde engingathandazeli kuwona uthi nizofike ngene kuwona. Uthi omama bahlale njengasesililini uthi lo baba bese behlala endaweni yabo uthi bese ngithatha leli duku nilibeke emsamo ngoba leli duku akusalona iduku kodwa umphefumulo kababa wenu. Uthi benifika lapho nifike nivula inkonzo. Uthi ilunga nelunga lisukume lifakaze ngobaba ngoba umuntu walapha eKuphakameni kuwumthetho ukuthi uma ehambele emhlabeni kukhulunywe ngaye. Kuthiwa amaNazaretha bahamba ngokusho kwenkosi. Bafika bakwenza bakhuluma kwasanga kusasa ngoba bayalezwe wathiwa bambili abagqibelela iduku. Uthi bese begqiba leli duku uthi umama wathelela ebusuku wayesebuya umyeni wakhe wathi ngiyabonga mkami ngokuthi uyile emzini waseKuphakameni. Uthi ngalokho ukuthi nihambile nayo ngibika uthi ufikile uNkulunkulu wangithatha uthi njengamanje ngisezulwini kaShemba ayibonga inkosi. Engathi ke abantwana baseKuphakameni zinda mafazi ezulu nina abantwana enizalwe namhlanje njengami engathi singayinxusela ukuthi uShemba ngasiphi ukubambelela kulento ngoba lento yifa lethu. Asiphi uShemba inhliziyo kodwa okukhulu kunakhula ngathi uShemba ngasiphi ukuphenduka ngoba siyezwa abantu abadala amabesho bathi kuyenzeka lapha ekhaya ukuthi ugqoke ingubo emhlophe ukwenze konke okwenzayo usina ubatshaza uhlabelela ubatshaza kanti awuphendukile. Kungaba ingozi ukuthi njengoba sifaka iMnazaretha asambe sishumayela sithi thina singcwele abantu abangcwele kanti asiphendukile. Lento amaNazaretha ngiyafisa ngathi uShemba ngasiphi ukwazi bantwana ngikhuluma nabantwana benabasho. Ukuthi uShemba ngathi ngasiphi ukuyiphatha kahle lento sikhumbule ukuthi ukuze kuvele lento esihlangene ngayo kukhona amali bavela. Bengikhona obangcwele. Mhla inkosi iqala ukuyentabazo. Kuyihlathi singazi ukuthi siyiswaphe ebangcwele. Sathi masifike ehlathini asangazi. Sahlupheka na uShemba sayifica indlimile umjondolo yazi ukuthi uShemba uke wahlala endlini yamaplanga. Enakho konke kodwa wahlupheka entabazo wahlala endlini yamaplanga. Kwasanga kusasa kwamameza umshumayela uBhengu. Wathi umshumayela uBhengu lithi lizwi lonke abantu abakhona lapha engasali naye bayafuneka phambi kwendlu yenkosi. Safika phambi kwendlu yenkosi inkosi yayisikhiphela umyalelo uyakhomba njengoba ngikhomba yathi lapha ya hambani nobhusha lapha ya.
sabe sesisuka ngifuna ukukhumbuza wena okhona lapho ukuthi noma ngathi uyezwa ukuthi isono sikudula kangakanani kodwa bhasobhuti igama likaShembe lingabanjelela ngalo dakweni ngenxa yakho ngoba lavela kanzima. Sabe sesibhusha bangcwele singazi ukuthi sibhushela ini. Sathi mase sibuye sona ndisibusisa iyabuza inkosi ukuthi niyazi indlade neyobhusha khona ukuthi bekwenze njani. Sithi cha Nkosi yasePhakameni asazi waphendula babephambili. Uthi njengoba nizwa kuthiwa kukhona amalibi avela ukuze babamkhulu ephusha uthi lamagquma niwabona lapha kusiwona amagquma uthi kodwa ingane zikababamkhulu ezadlula emhlabeni ngenxa ukuthi ubabamkhulu wazindela esaba ukushiya umndeni wakhe. Uthi lamalibi ingane zakhe ezawa ukuze kuvele lento enhle kangaka. Yikho ngisho ukuthi naloyo khona lapha endlini yesonto engathi ubengacela uShembe uthi amuphi izandla. Kodwa ukukhuluma kakhulu sengihlala phansi uShembe akasiphi ukuphenduka. Ngoba yathi mayisidlulile inkosikazi sifika sibuya indodana izobika ithi baba ilokho ahamba umama akabuye ukuzosho ukuthi uhambe kanjani. Iyabuza inkosi yasePhakameni ithi hawu mntanami ufuna ngikusize ngani pho kimi mina. Uthi hawu baba ngicela ukuthi nje ungisize engena navele asho ukuthi uhambe kanjani. Yayisithi inkosi kubusisa njengenhlali yenze. Yabe sihamba le ndodana ithi ebusukelele uthi yabe siqhamuka lesizwe yasezulwini yathi vuka wena ngithi uthe ufuna ngiyokukhombisa la ukhona khona uma wakho. Uthi wathi yebo uthi sahamba ukhalo olude. Uthi ngabe sengizwa ngezwi ukuthi umama lo hlabelelayo ngoba umama wayinto eyigagu eyaziwayo nje ukuthi make yafika enkundleni cha iphumula ikhathele. Uthi bangcwele ngaze ngafika la kukhona khona umama uthi ngamfica ebisho esigodini sosizi nabantu abaningi. Isiyamphendula inkosi yasezulwini ithi njengoba ubona uma wakhe angabuyi nje ubishe lapha. Uthi kodwa ngoba usufike kuthina boShembe sizokusiza kuthiwa inkosi yayisikhipha intambo kuye yathi mimfana phosela uma wakho. Thiwa babephatha esigodini sosizi bambongela lo mama bathi hawu masibani bani uyajabula wena namhlanje ozolandwa bese ngebambeleleni kuwe thina. Kuthiwa lo mama wazanganaka wayibamba intambo kuthiwa yamdonsa indodana kuthiwa lo mama wathi sezophuma ngoba la inqwabe yayilapha yayibambelele kuyo ithembele ukuthi ngcono ingabe saphuma ngaye. Kuthiwa yavuka inhliziyo kulo mama sibhasobha inhliziyo maNazaretha. Kuthiwa yavuka inhliziyo kulo mama yayinika nathi ngeke kwazi phela inganyami le. Kuthiwa lo mama sebanikini bonke bawaphansi kuthiwa wathi esophuma waqala phansi naye wabisha esigodini sosizi. Ithi inkosi yasePhakameni uma wakho kwenze konke kodwa kanakanga ukuthi mhla engena kuleli bandla akayizuzanga inhlanhla yokuphenduka. Ingakho ngisho ukuthi okukhulu kakhulu ngiyafisa sithi umahlezi noma sizizwe into esizwayo kodwa uShembe asipha amadlebe kamoya ukuthi sikubambe lokho okusho kodwa singenzi lutho. uShembe asipha ukubamba lento ngoba yavela kanzima maNazaretha. Inkosi buseni kuzwini.